kublai ye fi boro na ke shiti baar jong Petrus kala nong baningkong de khod shipo bat khadwe ko para ye fi la khod balajiet to kit khian amargata ban paneskem ya ganega jingkhot da shisha da file kumta finnam hap lanoru Tukumne anai fi bandrung ha kahima bam jukut jeng utrai baru nong penim jengi ujis Kris. U Petrus bakut pankan mawingi syapangka jingkordor jeng ke jingkot jeng ublay. Mar ublay da ke jingai jengu la aingi kane ke jingit. Kristen Katolik paningin sengongu ya uman kesengi. Te uang namar ngilang balajit ngihap penne. Banginam hap lanuru. Paladang dangilekum ne ngan sajayingi ngin sayo ka bainong. Te ban sungtu gane ngin phairusha kitab jimpan pau. Kalanang ka balai de khod bashipo uyanes wangingi kumne. Namar ba fila bat yakaktien junga ban yang scam ngan sari kendang yefi akapor juga jinjar kabansawan akapertei boro gowe ban tenju ya kebri boro hakndo ngan wan kloy to bat scam ya kata ke bafidon yo shimno mono ya ka pangsiat nafi pet baro arngot Petrus bar Yohanes pankan mawingi ba ublay wala khodingi wala jiringi bat unsa yarap yengi tangba ngihap phai show kumchuru ban sutu khamsai gane fide ban pule nga la slam klamai homework mo mata sing nai fi homework kajuga sithi jong Petrus la nong drgaju de khot san bat inri kumchuru ke sithi sha ki Hebrew kala nong ban inri de khot khadwe but kasam ndrupu ar dekat ba ar napi pulagi ne pinsayo jingsutu ba khamshai ringa shukwaban pankan mo yela de ba yefi ngin kwaban rung ha ka hima bom chukut ngidang don ha kana ka hima jong kana ka perthei bat kito ki ba shu sakut hangne klam da parkhat chpang ka hima ka banwan isne ki baru blay bala khadingi on yarabingi ban ngin yela tenge baru beli beren bor pa baru kun baru mesin bakur dan kerkuyi.